Dobar dan, dobrodošli na naš kanal Glas vaspitača. Današnja tema će nam biti o kaznama i nagradama. Većina roditelja i vaspitača se nađu u konfuziji kada pričamo o kaznama, jer sama reč kazna izaziva neprijatnost. Kazna odmah asocira na fizički kontakt, ali to nije tako. Zašto roditelji i vaspitači, da kažemo, koriste kazne i nagrade? Jeste da bi deci mogli lakše da pomognemo u njihovim odlukama i u postupcima. Kaznama i nagradama u stvari možemo pomoći detetu da razlikuje dobro od lošeg. Kazne i nagrade treba praktikovati u uzrastu kada dete može samostalno da izrazi svoje emocije i isto tako kada je svesno svojih postupaka. Prema dečijoj facijalnoj ekspresiji i govoru tela možemo zaključiti da li je dete emotivno zrelo i da li je shvatilo šta znači kazna, a šta nagrada. Kazne i nagrade ne trebamo smatrati kao nešto negativno. Iz tog razloga je potrebno koristiti ih u svim situacijama kada mi smatramo da je to ispravno. Svaka upotreba kazni ili nagrade zavisi od ličnog stava, karaktera i mišljenja roditelja, a nakon toga i vaspitača, a pre svega zavisi od samog karaktera deteta. Jedan od primjera kroz koji možemo bolje objasniti da li uopšte treba koristiti kaznu i nagradu jeste ako imamo jedno dete kojem je, na primjer, ispalo sladoled, i ono će odreagovati tako što će to ignorisati i neće pomisliti da je uradilo nešto pogrešno. Dok sa druge strane imamo dete koje će se potresti u tom momentu ako mu je ispao slučajno sladoled i odmah izraziti, da kažemo, tu emotivnu stranu. Tada u tim momentima roditelj, u zavisnosti od karaktera deteta, treba postupiti ili kaznom ili nagradom. Ako imamo situaciju, imamo Milicu i imamo Petru. Milici je ispao sladoled i ona se uopšte nije potresla zbog toga što je ispao sladoled i ne misli da treba da počisti, na primjer ako je zajedno kući sa mnom, ne misli da treba da počisti i za sebe. Imamo Petru koja se potresla i rekla je: mama, brzo ću to da sredim, nema ništa da se brineš. U tim situacijama Petri, na primjer, sledeći put ako se tako nešto desi, reći ćemo: dobro Petra, nemoj da se brineš, sve će biti u redu. Milici ćemo reći: mislim da bi trebalo da očistiš i za sebe, da tu ne bi bilo prljavo ili da usvoji neka pravila, na primjer pravila kuće, da bi svaki put kada ostavimo nered iza sebe, da bi to trebalo da počistimo i da bi trebalo da vodimo računa o svojim stvarima. Momenti kada trebamo da izbegavamo upotrebu kazni jeste kada smo nervozni, ljuti, besni, neraspoloženi, jer tim momentima ne možemo racionalno da razmišljamo i da donosimo racionalne odluke. I tada se može desiti da deci postavimo pogrešne granice samo iz razloga što reagujemo afektivno. Kazne i nagrade mogu biti verbalne i materijalne. I one imaju istu delotvornost, ali drugačiji rezultat. Treba verbalne i materijalne koristiti podjednako. U slučaju čestih materijalnih nagrada kod deteta možemo izazvati pohlepu. Isto u slučaju kazni možemo doći, odnosno čestih upotreba kazni, možemo dovesti do detetovog manjka samopouzdanja, straha ili buntovništva. Tako je, i trebamo imati na umu da pretnja kaznom nije kazna, kao i da nagrada bez fizičkog kontakta i gledanja u oči nije prava nagrada. Tako da to bi bilo to i nadamo se da smo ukratko objasnili šta su to kazne, šta su to nagrade, kada ih treba koristiti i da li ih treba koristiti. A mi se vidimo u sledećem videu. Behind the scenes. Jesi spremni? Imamo samo uvod, moje 2 minuta, možemo iz početka. Hoćeš? Znači, ti trebaš opet iz početka da kažeš ili ne? Ajde se ga otuči. Ajde. Nama kod dece. Tako je. Postupak. Tako je. Ajde, uzbilji se stvarno, šta ti je? Ti i ja treba. Doviđenja. Znači, ovaj prvi deo je dobar. Tako je. Dakle, ovako. Uvijek mi fali to. Pali ti jedna. Evo je vaša drugona. Nisam spomenula za počišćavanje. Jesam. Si rekla da počistim? Treba verbalne i neverbalne koristiti i podjednako. Izvini, nemamo neverbalne.